iho right so na I right to get na dingo chule society songa khangdong ho in itabang right sinayam itabanga panila de ham na lawyer ho hin pate tate na chanu la chapa hi hichi ekhin asai chu phiam tia hile property hi equally a ke hom the he na numai cho jene do na jong na jene do jong le apa property claim the hi tanu hin a claim a apa anun a phalpi lawa hel hin ma hin FIL case about hina tha ne hina chanu to bong hin article 14 and 15 equality before law ki depend hin hi an to kha chnu yang hina ji punishment sang 7 years in la hina ha lawyer ho hin dan ki nei zolawen e ho dan pe Indian constitution hin na IBC 497 hunna ji nupi upa I azianga dongma nei jin I ti ho ha phal law hin na chi crime hin na ji 8 years imprisonment plus fine hin message thotna thu phalo I say thu pha hi jong le pi jong le ko hin lang I pi jong le cho zo se ni Amasan sa hanga kanam miti ho zo si chule Chollhanu media viewers ho zo si henga ke pathu ka hin saye ini ka olympi hundi nga momoi master of law hin chai khat hi in ama jong hi ong man lo hi in emergency ta office aga ki dalu na ai hong ka olympi hundi ka hi in hi chitol na chu e ho society le e gamsung uwa hi itabang dan le mor uma a hi lawai le itabang rice in ayo ham ti hi a hello jong tam ding hong ka olim di wa hi in hi cha hin lung lut ta le pon thotan ananga yo hitin khoti lawai le he them lo di wa hi in pat a chan lung lut ta anangai pi divin tim na le ne ke pa min moi phat no chane pan ta hitin na Chollhanu media te to ka olim dinga na phat man tam ta nei hin pi zalovin amasan na chunga ke pa thu ka hin se ye kyam ka ke pa chule ke ju le Mary ka hin na heta na nang ma self introduction mi het heading in hong ki bolin lang like family background current residence chule ipina bozi ham chule masanga hoi lai na cheno ham ni to na nei hin se pi la chon pa men ke kai kamin cho hile kamin lal moi ho kim in Law D.Moite Haokip tin ai hezin na kapin na ho ti gang pi jang to champo district in to in em song gil village a ka umen chule ucha gupla ke anyo pen ke ale ki paw min moi chan chin chang thu ho chen hin saitan to hi topic lang ana thong le hen na mi tam ta in thil dang le khasim na chi chom ana bolen na ai lo le chi la hin lo sim hi an be se point a thang pi chum nan te wa he ai wangin ai ki za be se pon na chi chung changa hi nang hin to tu le to da inam sung wa denga chilai muna denga na lawyer khat he ti hi ke hi nang hi a hi ta in mil se na het pen hena ale cha hin ipilung tup mo na ya chi lo hi na zilham ai la pu na na ya na zilham ai le lawyer khat hi ding hi na lung tup mo ham he chi hi cham cha na hin se pe le chun nge se lawyer hi ding kam kan lung tup ko thanop na kha chung an hi di in LLM chai ding hi kan thanop na pen khat le kan tup ko pe pen khat chung hi thoin na BAMA tam pi song chum na wa hin la ai ma dinga na ai ma ding la ai ma on ai ma family dinga hi BAMA ai lo tang to hi service mun ding tam pi in nai jong kan gel na hi jong le lo pen ni kisim han lang hele society sunga ding lam sunga ding hin ban thei pen in ten na hi chi hi biham subject dang ho sangin hu hoin te tia hi longgel kan ne ke jong ha sata chi LLM hi kana complete nang ma akiu ding se jong helawa nam sunga dinga jong na ti da le lo zil dinga hong ki gel ha hena ichana ha sat na gan theina da to am dan chu lo zil ki bol phot cha num lo hi na ti chalai pe ta kho ha sat na to lai ta kho nga jing dinga na ngai to ai lo le ipi na gelam chalai ta kho LLB kana sim lai ha sat na tam ta kana thoin ham sunga sa pe ki na ji chen upiham phaya ani ki omen en bahara ani ki omen ji chon sumle pailang hian lang ipi jong le to champura patna college ka kile kan jong omji na ele en bahara kan omen hedi chon le pai ho to biham amane ki thopi na kan jong omen ti chon LLB kan sim nan kan thena ha sana tam pita kan thoina hin la thenong senin LLB ka hin jowen kan join jong LLM hin
selection kahin muket ne na entrance ka bolwin selection kahin mo encha chon e pathen long sinin kahin jom thei kit ne na hi le ni gal le tol in hin hop min na gal hong boitan chon elem hi kana chai point a hin semester khat awa nen pathen long sinin online in na ni kahin chai thei long tuk mong jong khat long sai hi ja chu ha sat na ipium jong la chen na zo a hi na ke pa min hi cha ko na jong chu ha sat na ipium jong la ke zo thai i tuk mong la ke long ya ti hi chu na la ke mo do en lo hi service all degree dang to na te lo dan ni ta bang na hin sai la chu kan dai sa lo hi lo itial hen lam pe ha hen na lo itial hen min no tension khat kicha na khat kin do na khat nei so ke na lam pya chu lo pen ni subject dang to ki relate lo tho hin na chu lo hi personal line ai tai na llb llm ke tho he in service hi ichi lo jong hi lo llb llm ma kon jong service for the hin na hol mo chu hi di point ai na he chi advocacy ai lo le pe ham cha hi akum dan nu ma jong la chen ai tho hin la cha ko na jong hi service jong ji mo hi poi ale to hi nang hi law khat or lawyer khat nei ta na hi chi chung hi chi na hi zawa pa na he na lawyer khat na hi zawa pa na he na hi cha hi itabang bang case na handle kha tam case lang hi sei diang no point na privacy hi in to hin ke zor kholo chamber hin practice ka chi in lo case hi tam ta chom thona na hin la hi chi dam pon criminal la hin chule civil lang hin adang dang song na chu ka to tho ve to neo khat cham khat song chon na chei neo khat song chon na chei ti na ta na kaminga hi handle din na yam tu to he ongoing a hin na ke song ka nei sau tho ve lo chung chang thu hin lawyer khat na hi ta na ale FIR chung chang thu a hin neo khat ga sai la hen mi ham khat chu accident gari accident ham ai lawai le gari aman sa ham ai lo le min a hin vo ham na hi ta bang khat na chon a pe na chun buina ha san a to ting le khon na a to lai ta ting la khon a right to claim thai ding ham koi ko ma approach a bol ma sat ding ham a hi lo le later azia api de ham hi chipet ta khona hi chung chang hi mi tam ta boya boi mai thai hen na to lai accident jong tam a hi en buina neo cha to long tam hi cho hi chung chang a neo khat nei se pe la chon ka hin dei se I file hi tu dan tha lo tha 2023 hong ki pipe na hin online azong application board hai tai na police station a chi se sengai lo online azong application board hai hin hi che hi lawa hi jong le FIL hi police station a chi na verbal yang ko sai thai lo le application khat simple ta ga draft na ga pe jin the che FIL chu to pi lo ta hi asa lo ta na ale FIR bol na denga hi charge ngayam FIL bon na dingai charge ngai lo he chong chu mi hang pya he nom ke ding he na bong khon FIR ke bol phala sumi za ngai dam tia jong khona hin dong jong ji ke jong min in do kha he na cho ke lo he cho he dan dong zo ya cho het ngai he na ke pa min a ban na char ke le hen ke pa min police ho khon ita bang ho direct arrest a bola ita bang ho indirect a bol ham police ho hin mi amat phat le na ni na ki hom khan hi cognizance offense ketin na ari non cognizance ketin na cognizance ho hi le just murder ai lo le ha kidnapping kiti ho hin na mon direct nga erasable ji in na arrest memo zaw ngai lo na direct nga amat ji ho hi in ti BNS section 2 close one hin au min na asanga chu BNS IPC kiti hin na to hi dan thai BNS kiti ta in tele non cognizance ho section 2 dan thai hi ti ang ke pan 2023 ai na to gal lai ta hi ti BNS pen hi hong tha ai ta na chule non cognizance si phem ta hi le bia less serious be si alo ho na serious be si lo hi wanga chu complain hong ke bol ho na ti ta ten cho chu defamation case alo le phem mi su kha simple hat ho na cho chu indirect ngam an hin a chu FIL wa hi direct nga register na a bol je che magistrate na ko na hi che arrest memo chu hong ke la cha ko na chu mon police on mi an mat ji ai le ke pa me na mo right to equality chung chang tho he ga sai le na right to equality hi isai sei jingo vin na koi man practical ta in ipudo povin chule numai le pasar hi numai sang in pasar zo aiger sang zo vin na numai ahong painting le hen email so ozong achom ji tan pasal ahong hiting le ike pa ji vin na ale
numai le khasim sang jong hi igial kho poven pasal zon le khasim sang le ti hi I kho sa zo ven na khuti hele where is the equality and where are the law kazang chi cái sai no mama point na point mama mai to ai ho society sunga he na chi wang he so ke wan right equality chu alien nya he ai wanga chu izui lo na ti di tan chi article 14 15 16 ke tela bon chi kanam so ke na article 14 hai equality before law na equality before law chi kan ita hi gam ever mizo si hi ita dan noya kyum pamacha dan chunga lo na ham service nei hi han nei lo hi han million hi han gan thei vai cha hi zon I bon vai dan noi om na hi jun pi sam tan mezo si dan noi om mezo si equal hi na so ba sa an den chule nan sei le khasim telam no mai pasal chilanga isei pen hi tu toi ho adinga hi na I ho contact ha chi pen hi article 15 hin na discrimination a phalo hi chi no mai in songa no mai le khai sim sa num lo pasal bo isim sa discrimination ho ni na article 16 15 sorry 15 hi chi ipia se ham ati ai hi chi ipha dan hin equality ipi oni ho he ho lai ho hi na iki discriminate na hi na chule hi chi equality hin api hi chanu jong chapa jong dan no ya he right ki bang na pasala chu right sang chum lo ka sai tai na article 14 sia chu pasal he ja right chi ga sang chu ma ai lo achan devo de ga sang chum di lo na mai he ja chu ama he right ni me ti na lo he na ai le ho hin chanu bo hi chapa bo hi focus ben na le khasim sang sa ben no mai chu isim sa isim nim sa ben na hi chong chu na sei la chu chi right equality la he chin again sai tai na chule no mai he in song na to bo to ekivat pe ta wen nai ho society a hin nai la mai chu jing tho ding in song na to ding ai lo le kha sim sang ai lo mai jin ai din mi phung chang ni ti wen na ole pasal chu le kha sim sang nang pasal le kha samana sim de he iti wen na ai la kha na di chu pasal chu ajiwa adi chawa de nai na a hin hi chi jong chu against na right to equality hoi ta na ale no mai right chi sunim te te na chi chu chi pen chu hin ka sei nom na chu na ale namai chu hitia I hon achuma igial pau chu di lo te na he na le chu chung chang thwa hin mi tam pi hin a he khelen na numai chapang ho zo he le kha ha sim sautin pasal numai khan lawa ka ta chu ting le na ka sei nom kamin chula bia numai chapang ho hi na le kha asim lo ting le hin tam pi pi long thim idea tam pi hong po do zin na hi cho jong hi ipam moding ai mental harassment ti na le ipam depression za za hong po do zin le khasim langai discouragable phan le na hi cho jong hi right equality izui lo maintain lo je wa na hi chi thil tam ta hi asi step by step ma hong po do thai ji na ting le danin to aphal lo khat chu chapang numai chapang in sunga na ipiham hi chi nang numai ne lekha na sim sangai poi itiu na ai lo ipiham numai na to de tong tang numai nei chu chi chu numai nang numai nong numai ki tipen hin na ta bang society wam jan na 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 chi mental harassment ki bol hin na depression na hi chi pianu hi ipiha dan na phal lo hi na business kiten 86 2023 na section 86 chin aphal lo hi to banga hi in sunga icha hi jong le inau nu jong inau pa hi jong le katina numai se katina ipon na to banga family harass ki bol ho hi 3 years imprisonment anei hi pasar se jong na jong to thei ding ti na jong hi lo ya gam sung han society han lo hoi lai jong la katina numai sin mo ji ho hi di lo he ke jong jing ka gen na ke pau men ale right to equal inhabitants jing chang a hi ne khat chi right to equality noi mama hin na eho hi customer hi no mai he jenei do ai le bham thil neu ki kan involve na actually le pasal hin bham nel apa ne go alu hi tini seven na hi chi eho dana to hindu section act 1956 section 6 na aphal lo hin chi daughter no mai jong acquire right chane tin na pasal to achanu to achapa te ta te na chanu la chapa hi chi ek hin asai chu phiam tia hi le property hi equally a ke hom the he na no mai cho jenei do na jong na jenei do jong le apa property claim the hi right to equality da chuna jong chu a hom he ti chu se do no chapa nei lo ho chapa hi jong le chanu hi jong le na in sunga chanu chapa chu right ki bang he
apa property chu anu chanu claim thei half na khom thei na hi right chanei he ti suk se do na kim khat hen chapa nei lawai le chanu mong hi i ma chamong hi talawa tia khwa ngei to jong omana he chi ke kala jong he hi chi ke kala chuna itiam khana chanu hin aklema apa anun aphal pi lawa hel hin ma hin case about hena tha ne hin na chanu to bong hin article 14 and 15 equality before law ki depend hin hi chen an to kha chanu yang hin na ji punishment sang 7 years in la hin na mo chuna zne na ai ha na pa go na claim na nu na pai lo na upa na phal pi lo le pham chi ko na chin sa ya na long thailo na bola hele chun 7 years so ko yam om dile na pa ham ke poi na upa ham na chi 7 years imprisonment plus fine hin la na chi section 31 bns a ki mo hem si su section 318 zo ai sa hial a khote le chun a hit tabanga chu FIR ka bol da nai la chun na am ho chu di lo ti na hi ni chu hi la chun chanu chapa na khan to lawa na right in ki bang na ki pa men hit tabang chu het him lo tam ta hom ki dinga hi na ki chanu chapa nei lawa chanu se ne ya lung ne ho dinga na ada pha chu me hen ki pa me ba chun char ki ni ten egam sungu wa hen na chapang kom thing lawa gari tol he atam mama tan accident jong au min am dan chu 18 years below ho he jela jong thei na pha thing nai lo tia jong ke sai he na a hi le chun 18 below ho hen gari atola hitabanga buina hen to phat le na lo dung zo ya ama chung tho hi piti sai de ham kom thing lo gari tol ho 18 years below ho hi motor vehicle act 1988 hin 18 years below hin gari to thelo de he tia sai na ai le hi chi chapong ho hin 18 years below ho hin gari hen tola sei mo lo hela gari mi su kha na exam an ne ting le hin na ama hi kumhleng lo he je chu jelam thelo di ai wanga chu agari chu police an ma ding steng anu apa na apa ham anu ham chu police an quarantine manin ten na teng la hi wa chapong pa chu jelam thelo om lo di wanga chu hi chi a case pen chu ko na ke register tho hin na chu agari pen jong chu police an ama steng le chalaya boya boy kha chu kumsom le hinglo hi da bang case ai lo le bham mi su kha na ai lo exam na anei kha a hia hilana 25 years a hin masanga hi driving license hi ki issue thailo hi chu 25 a hin lo la driving license on ki issue thailo na chu jong he apoi mo mama na ke pa omin ai the len egam sung ba hin chapang kom theng lo ho hi nu le pa ti han ko hi jong le na gari motor sa daw han lang na under control na no ya hin je mo le hen le sa hen chapang chung chang tha chune kholim tan abana hem domestic chung chang tha an kholim kit le hen na domestic violence can be in different way na how can they claim their rights na ale chule punishment itabang bang he api oham domestic violence act 2005 in omen na japan hi domestic violence act section 3 na like physical abuse omen na in sunga ai lo le domestic violence in sunga na in sunga hin minu ai lo la mi pa ki ka ai na hang pia he cruelty by husband ki tin na japan hi a hat mama jing in na beating hitting ai lawai le pham ki su kha na na pham dan hin a phal lo hi in sunga hi minu hi lung thi mental ya jong haras a phal lo na ting le vo jong a phal lo hin na ting le bham thil neu chai jong thi san so he lang so lo he lang hi jong le na mi nu he in sunga he vo verbal yan lang force yan lang mental yan lang physical jong le haras jong a phal lo hin na dan hin hi ta bang he atam mama jing hi ho he 1 year imprisonment with fine ati na section hin chule hi si ai point economic abuse jong ya tam mama na ho hi phami songa hi smle pai ha sate hi ben na ele azino in fe pham acha te cha na denga sumo thum ama ta sadam lo kadam poi ki sa inge sum tias thumo hi na ajipan phal pi lo ti ho jong hi dan hin a phal lo hi na hi chi domestic violence na ho mi sta bang hi numai hin a claim thei he chi numai ho in section 12 a woman can file a complaint before the magistrate ki tin na zo jong hi hon complain board hena right chin yo hin na menu te ho dingin adi sana in sunga hi mi pa ho hin e ha bol ve ni ho hin na tisan pot lewa ki vo ai lo le ipem tisan pot hi jong le zo kham ni le
along thlai lo na zia aji chunga chu a hi lo le somle pa sa zia jinu chunga chu ti hoi tam pita om min hi chu he na he chu hi domestic violence na hop hin na hi chu ta bang ho hi a sei na hin hi chu hi dan a phal lo vo ma la chu ipiham verbal ya jong ga ikhana ipiham depression a hi lo le pha insult bol humiliation bol a phal lo hin na hi chu hi ho in tua I ha chi pi pe no hin ka ji hi chu kanop la ka vo thei he na kanop le ka tha thei he ti ho ko hi ta ho sei jo ka thu thu he ka ji jo ka thu thu he nge ati ji mi cho hi nu mai ho hin nu pi ho hin ipiham izi khat ke sa ga bolding chunop lom lom lo cho sa do hi jong le 1 year imprisonment equal chun society adinga chu ama ta bang chu hung hom je maintain na jing la ma kon relation an lan thei diu he ti chuna ka sei no ma hin ama jong direct nga case abo jing thei chula na direct ang case abo thei he ama nu pa sa lo thu approach abo thei direct nga na chi chu court se hi jong le hi ta bang ho hi domestic violence ho hi ga sei saw lang human rights ng men na sting le women police ai azong a complaint jing thei hin na court se approach nam long le human rights lang ho azong ai lo le dang dang azong na hi ti hoi abol thei he ti chu sei dak bang ale chi chung changa hin a phat na thei chanding hin pi na kam gop no mam nangem a phat na thei chanding tu la ya cho ta bang he tam ma he ta na society ba long he a phat na thei chanding a hi pi de sei de hai mi pa ho hin dan ho he thim lang na he ta lo wai jong le hi chi hi domestic violence ho Indian constitution dan ap ho hina he kham be ho hi ke apply han la khat la ni be hen ji pa jong hi ti ho khona hon I right se he no ngai hin na mi nun jong right se mi pa jong right se na hi le hin I right se ik he tua hi hin hi to bong ho hi ne khat hung hom zap min te khati ale kim khat khon na right se he phal hung ki claim ngam hin na right che lo la chun mi di bo jong le ma ki se ngam lo ti khat o men na chu hon right se he ma sa no ngai kim khat khon iti bon bon la chun nang na thi moi chu he ti ti tian he chu chung changa he no mai ke sa bola direct a zo jing the mai lawai la a thuin jong a poi te ne ta ne gelam ka he ke sem no mai hin ke sa bola ma a zo jing tin a jong hi di po hin na ipiham athu na po de hin na aji pa chun I chan lom loma chu haras a bol ham chung ki hung ki wedding hin na no mai chu na zo zo se ai haras e ati ai lo le pham adai lo man ti ho jong thei na I chuwang chu thelo di phatia investigation bol investigate bolding chi man hi ti bol hin na ne le vo ayang la anu ho na ai lo le a ho sit no ai lo le witness acha te mo mai lo ti ho jong chu na ti chu aban bana chu step kila ji hin koi ma chu ko ne mo fe thei lo hin ke pa mi chung chang phong phong clear ta nen che wen aban an char ket le han na anja police ho chung chang thui sei na chen na aban ne continue neu khat an continue ta di le han na rights of arrest person ki te he police hon mi a hin mat na victims ho hen na police ho chunga he chana he rights an ham chi victim kit in a tin na police hon amat ho hi na a right chuna ti cho na police hon amat ho hi police on ai mat ting la na e man right stamp pi kene hin na chipem the right to silent kene hin na police on ai mat ting le tip chana thui dong le don but lo na the thai ne right to silent ne na chule ma sa pe na he chu ground of arrest he ngai na ipj ke man ham na ipj nei man ham ipi ham ipj nei man ham ipj ham he ngai te te na chule police e hong wat ting le itiham zo ka saitan cognizant non cognizance ka titain na he ji chu bham non cognizance hi khai le arrest warrant hum din na ele ji chu ipha amoin arrest warrant amlowa I hung man nai le hoi cham arrest warrant na warrant nei vet sa inti ding vet sa de arrest warrant lo chu mai mo ki mo ma sa lo de chu na aji chu ipam kidnap ai lo le murder I hingal lo wa le chu na police hung mo ma de chu thum lo na rong chu hin chu le police o hin mi mat phating le force I mit ekibor sa anum ji tamena hi chi na bor chuna hi ma chu nei na chuna ti force khat ya mangnum ji ji chu hinge ti te ne ding khonna police zo si chu ka te di poina abang chun aman num mo hin na hi tabang chom num chule ifam police e custody sunga kho bang hon mi vo anei ji na police often a asai do on ding a hilawa hile first allegation of a bonum ji even force mang chan police of kon mi ho hi amat no ho abola anum num ji na bang ho hi cho pha jong la kon police in custody songa jong vo theina tha ei nei lo hin na chunga khot tha theini ding tha nei di lo police custody song jong le man rights ke nei hin na ting le police ei mat ting le
right to meet family income is only to ki mu to thena rights kinen chule lawyer na lawyer to ki mu thena ha kinen chule hi chula a chu ko sei nom pen zone kan sei ta in na ikimat na hi a ground head te te ngai na cho kan sei nom pen na poi ma ma jing na ke pa mi chi chung chang a long he het lo wa poi mo he na chi hello lai ho in chi lai he ne ki vet wa chi dung je a ne he nang ma le nang man jong study ne ki bol thewa he na a ban ting la cyber crime chung chang tho hen nyaw khat ga kheu lim le he na mi khat chun cyber problem a face ding le na epity arise a claim thai dam na chile hi chi criminal pa chun ichen gaya punishment ani thai ham na chi chung chang jong he ekam sungo wa he na poi mo ma jing cho aji chu celebrity khat cho alim khat cho eng sit thang se ho society di he na keng sit ke thang se na ke dim jeng a hen he cha hen nang lim ham khat cho a hi lo lam khat na ato a virus sa na he chu a mon clarify a bol cho clarification a bol wa cho ke chai thei jong thil jong hi de lo khat a hi ja cho na hi ta bang ho le phone hack scam or cyber bully extra ke to cho ho lo se he chi chung changa he na I chan gei nang in ipiti na pi thei dam nyau khat na hin se pi la chung ki pam ni ta cha hin na information technology act 2000 ki ti na chai ni chi ta bang ho he punishable a ki ti na ni che hin iwa na ile mi private lim ho post ho facebook ai lo na ti na ni che a phal lo hin dan na ni che pya mi khat account na hack ai lo le mi khat account na ga ki che min chom mi min khana account na kyon ai lo le mi ne account khat na hona mi lim na ga ki koi na WhatsApp profile ahin a hilo le Facebook ho hong hin na so jong hi a phal lo hin na cyber crime hi ta bang thelom kha le chun e holang hi macha serious ta gel po ven na hin kam bang awang hi cho min ha chi pi na so jong hi cyber crime na hop hin na hi ta bang hom kha le cyber crime an cha cyber crime police ne san por jong na chong complain na bor jing the hin na chule ni chi ho hin ni chi thilman cha chi cyber lang ho hi phone lang ho hin na man cha dan ho hi ne kha ko sen ne til khat to lim khat isian ta chai lo le video khat isian mi khat isian na ai lo le ibham numai chapang khat chu lim phalo lo iga asian na ai lo le ibham i dei chat hoi sa mana chu lim stock ke bo borjing ti hong ko ni chi a phal lo hin na da nem chu le mi khat chu ibham alim khat chu naga thot na na ibham mi lim khat chu asia na man edit naga abor sit ti ho na ai lo le ibham adang danga til za chum tu len ai jong om tai nan milim de edit ki bolan ne ke podu da om gam tai chong hin na a phal lo hin na information technology to bns jong a phal lo na tam pi ta se na ki cho hi to i ki vin onga in chuleng chuting le lim ho ai lo le phone a thu poi mo ta ai lo le gam ni aboi thei thil ho i ga thonoi le lim phaloi thon wa ka delete tai phatai to ki delete lo hin na chu server hin company server hin a save jong na la hin chana save de bang chu ka sei thei pon na chi ewan ka delete lai ko ta poi tia ilung mong salai mo na cha hoi chan ge prevent about yam ti to na chi chan ge awang server company in safe abon ham wang khe pon na en wang chu lo cha some period of time ekitin na a year amon wang chu I mention point chom khat wang chu hi chi store ki bol dan hin na ki delete lo he ti ka sei to no men message si thot na thu phaloi sei thu pha hi jong le pi jong le call hen lang I pi jong ne cho zo se on I phone wa ka delete tai te lu mu salai wa ki delete lo hin na chi ka sei to men server company under section 666 e kiteno of the IT act kiteni chano ya hi chi WhatsApp photo a ai lo la thil dang ki bol ho misuse ki ti ho na cho zo si jong hi 3 years punishment ki pe thei hin mi lim phalo ai lo la verbal ya to si ki sei ai lo le pham mi ga sto ai lo la thil dang ho hi na cho lo si 3 years punishment ak pe thei cha akimat do ai le criminal pa 3 years punishment ki pe thei tin cho hin na tu lai chong ya poi mo ngan chang he na to ne ka hi a ban cho la char ke ni ten tu lai egam sungu wa ke thangma ma jing ai lo la viral ma jing na fake promise chung chang tho hen ya khat ga kheu lem le hen pasal khat chun numai khat aki ngai pi ta cho ke chen pi dinga an hep ma amut bom pi a hi lo le a dei an lo chai ta cho ama hen a hep lung mo nga hi wa nga ada la numai nu cho aki nep na om ta lo ja cho lung don nga na ti de ham na ke che de nga cho aki nep na chu om ta lo pha na cho aki ger set war jem khat na suicide commit da hi ta bang muna hi ta bang din muna he na
law in iti implement ham na ai lo le example voice of the voice na chule hi chi pa ta bang hin ipita bang punishment api theng ham chi to he chi mama chi pa ta bang kai te bang achuna pasar jong no mai jong ke sui sa he ja chuna thakha chat ni chon no mai ja pasar ke sui sa era pasar ja no mai ke sui sa na ai lo le example dang na dei dan na nyaw khat ni te la chun kai chi ipha fake promise ki tin na he tua dan tha 2000 business ki tin that IPC ki tin na 2023 he chi hi hum ki ta sim hi business section 173 khona se ya khot ban tia le chule numei chu pasalen kitchen pi dinga na chang nai lo te dongma ke ngai ho na a kitchen pi dinga ki promise na ki promise fake a kitchen pi dinga ki promise ai wa kitchen pi lo he chu reason around tam pium nan te kitchen han lo na ji chu na a hin ani ki promise kha ai le pe ham hi chin a sei na pen hi chilai point pen hin chi section a dei a sei a point pen choi le physical touch anei pi ta cho na intimacy ho ne ai le chu ada tha cho hi chi pen cho sei na hin na chi pen ho fake promise nei ho hi chi ipia ai business hin na phalo chule hi chi da bang hin numei tampi suicide na aso em na suicide athot ni da bang dan ho ya suicide hi hlampia tu dinga hi aha chi pen jong cho hi ta na section 115 business hin chi suicide commit ho pen hi asai ket ni na chule fake promise section 173 business na say na hi chu ho hi punishment sanga hin na hin ta banga numei fake promise ipidi say dan fake promise nei bia da tha mi dang zia ga nei alula numei hi ta bang harassment ai lo le tan thil dang mental physical ya na use ball ho hi ham pin punishment ali na this ana fake promise tu to dan tha hin say ta na numei ngonga gol hang engaya cheng dia ki team ai wanga just verbal like mai chu mai na zo ai sai ma bangin ajiding momo nga to khai lo ki chen piding momo again ni to te bangwa hi dan a phalo hin na danin phalo hin ale to egam sunga wa hin nim kum la jong tu kum la jong na suicide hi kiza sau hin na ngona na za de nga hin na hi chi chung changa hin ipiti le chip chena a thi ho chun imacha a het talo heta chona he chi ti chu ale imacha ke lo ham adang ho he abang am dan chu tu masanga jong chu chapang khat rep ani ke bola na ale ke mando pasal bho chu ke mando lo ham long ke talo na he chu chung chang ni mando na bang nei han lang hele chun i chan ge ya na ngen na to zawam na ai lo le no lo khat hi na zala chu ka ti na he chi igam sung wai ni he the lang mado na thei chan ning hen ki ngai to han lang hi ta bang hoi punishment ke pi han lang le igam sung wai na hung phadi ham hi ta bang ho he hung phadi ham dan khat hin sim pi venang ai lo la khat nam khat chu punishment ga ki pen nang le chun adang ho chun na continue thei ta pon te ka tin ka gelen na no hol zi lo ham ai lo la ipiti dan ham chu chung changa chi thing chela chu ke ho loyal ho tile dinga chu ke hon ka ho di rong chu hindi ko na chi boarding police investigation police na police ho investigation abor vai chu ma sa na sei pen chu chapang no me chapang kiti pen jong me te na chi pen chu khet khilo le ami jong chu ma do wa police on na ma jong hi je lam ti kram life imprisonment ding le in ka he na chi pen chu hin tin khet khil le wang chu churi hin tin ke he chan chu hin na punishment cha life imprisonment hi tai na ma pen chu ta bang he gam song wa hin da thai la na yan ke pa men aban ana char ke ni ten le nunga gol hang niau cha in bui no ho chu in sai chai tan na fik la ve ban he khat an sai ke le na tu la ya hin nupi upa akoi ki thai ta lo na cha hin dongma nei je akona chu hum bui son na ji tha hin nei yong dim ta chu hi chi chung chang thua hi chin ho lawyer ho hin na dan itabang bang na nei ham hi chi chung chai ne khat ne hin sai pe la chu kan dei sa lawyer ho hin dan ki nei zalawen e ho dan pe Indian constitution hin na IBC 497 na ji nupi upa I azianga dongma nei jin I ti ho he aphal lo hin na hi chi crime hin na chi 8 years imprisonment plus fine hin azianga dongma ga nei midang ji to galum ai le midang to ga ton chi ti ho hin na chi dan hin aphal lo he that penal court aphal lo so 8 years na la he 8 years kum ge chu jelam ding plus fine hin la he ale chu hin na ai le
azinu ham azipa ham na dongma ne je a pu dat warzi ham khana chuna complain hoi lai lai ha ga bol them police ho ka ma ga bol thai ham ai lo no ho ka mang bol thai ham hi chi a hin ne khan se pi ke le chun kan dei se chi adultery ki ti hin na adultery hi lang khara ga se dia dongma aga nei mai na howang chu le complain dong chu abola han chen effective be lo hin hi chi azinu complain abord ngai le hin evidence angai na hi chi do manu tu chun itabang hin ko manu ham a phone apana message on ham ai le video ham lim ham ai le po do na mu ham tem evidence wang changai hin na ai hin chu le adal ha ta na azia ki khan hona azinu la zipa ki khana na azipa in mi dang aga approach le wang chun a khana se ding chun hi cho to bang he case chom hin na chu a hin la ma ni Nupa chi khan thing na nai lo he le wang chun abdan a khan tho khan thing ta wani kot ai lo le ho customer khan thing set ta na hi chi ho wang chu he le chun dan khan pa lo hen ten na hin azi dam na lai azi to e pham ki cheng na lai komang na lai na mi ji ga de ai lo la nga dang ga de ti ho wang chu chi azinu chun direct ko na approachable thai ai lo la chamber ka poina advocate zong approachable thai na azinu anai azinu zong heta cho azipa het lawa ke sale azipa zong ai piti sai da right anai cho complain na dinga na azinu zong anai azipa zong anai dina cho ani ni la mi mo la mang chun ka heta he na thu important ten ke pa men aban chon char ke ten na le ke pa men le lo chung chang tho a hen na keulim na ine nei honin apoi mo moni kha ni keulim hon ta na aban nam pi langa hen an char le hen na lawyer khan hina nam pia dinga hi chen ga contribution bol dinga ne ke bonam chi ke hi ka sai dinga loyal tile junior jong ka hina line na ene nam jong kan chana nai cha hina line tile this season lai bo ka hin na chamber join pan la ka hin e hin chi sunga hin ka join to thuin ke hin ka bol thei sung he wellness ka ha bol na relief camp ho jong hi ka bol lo na be se ding ga ging che be se pon na wellness jong ka bol len chule ga sai ding in tu tua ai ho konti ka sai ding in ga sai ding chon nom be se pon na wellness ti tang na dang ho ikiman ho dang ho he na jong wellness ka bol ji thawin ne chule wellness ka bol na hin alang pia ka ha se chu ya hele pi ha e ho right so na e right chu ke na dingo chule society songa khangdong ho in itabang right sinayam itabanga panila de ham na ti hi ka ha se in na i chu e ho society hi lo lang hi blind lum na koi mai pha nai lo hi minung dal in live e ho jong ki chuti loyal ho jong ki hi teng le mi pi ho jong na lo lang hi pi ha inek lek ti ham ina ha gyal chu pi be se lo kan ani hin to hi total le blind in na live na chi pen hi ka fo san ki no wellness ka ha bolen ka bol thei sun ka bolen en to jong ba na jong Mampi ading teng le society ading hi jong le na bol thei chan ka zo chana chu ke chu pan gala ding a he ke pa me na lam chi to thon chun khat neu khat ga sai be le na tu le lam pi boina he na a chinga themai ho society songa hen pan na satain en la oven na a hi le lawyer nang ho hen nam pi ading ngin thingamin pang leo chon lol hen na be lam zon te tin jong ka gel le na thil ki ti he direction line khat omen na hi chi line or direction zui to holding and destination jong anai zemen na ai le hen example a sai da cho hi ka la sai da na example Indus Valley civilization kiti hi wala dia civilization masaloi ta khat na hen la avadong tui lon dan chona direction ahong ke khia zen float au men mi pi ho cho tam ta ni thi ta cho lon na ding khana ki gena wa cho lon ta lo ja cho langa a le lon ta ja cho na mi pi tam ta ho cho thi na na to ta cho chu direction la khi je wa hen na chi ta banga chu ho jong hen thil khan hi la hi lo vai la chon direction la da chu thip lo vai la chon na pi ha ekitun gop de wa hen na I man tha de wa hen hi cha hen hi chung chang hen a chinga thiam al paulin lar a hen a hen het thei denga tu la to de het thei da paulin lar a hen ai lo la chinga thim tam ta me vina a sai khan a sai jeng en na ai a support ding hi ho i tha sam ve tin kam mu in na ke gel da ne hi chi ta ba hi cha hen nang ho lawyer ho ta bang ho hen na jong pan la oven lang hi lo chon separate administration nai limited ya tin ka gelen na ale nang chi chung chang hai pi na gel dan na ngai dan um hin sai la chon ka dai sai separate administration ni loyal hon pan ka hala ji wai mu du jong wang chu kinek chom de lo ji chu
loyal lo hin ka bol thei sunong ka bol tho ven na ga se tingin loyal editing le adang dang hojong hop hin na te thilanga hojong pana sana la ven na e biham thiltam pi mer dam dang dang jong i bol ven e nampum pi vai ki thu wang wa imu lo khat loyal ho bo ven ka imu du thil ha sa ta cho hin jong le e nikin pi dan cho loyal ho cho na ka ke pa en adi lo khat am dan chana adi lo khat chu adi khat cho adi poita phonjal na anei le pau khuna hi chi chung changa he no ho lo jir na he ji wa chana lawyer khat na he ji wa chi chung changa he no hon jong hen adi khat cho adi poita a phonjal le wa he ai ho chula adi mama ki jing am dan chana thil am dan chu nangin chung changa he panala thai lo diam lawyer khat hi na chu hin chi chung changa hin na adi lo khat chu adi te phun le lew na ti chu na ai le chi hi mo thang pe social media lo adi khat chana adi poita a phon zal le lew chu lai sai dinga chu immigrant na chung chang thwa jong hen sa ta ni ki buil chu he thai ning dol ta na chi ka la he neu khat adi khat chu adi poita a phon zal le lew na he chila chu nang ipi chila lawyer khat he na chu panala thai lo dam pan la ti le chum na mang pia chu e ho hi mi no yam hi vin na i hi nau jong i ni ta jong ki se do thai lo te hi vin na ting le i hi nau jong chu wa sei ding a chu e hoi dari ai chi wa e ga sei ta u chu lin la sei thon e sei gam ta u chu na a het no hin chu ai wanga chu pi de sei de ham adi pen hi ibam cover lo ti tau te na ga sei ding en ga ka sei mai lang le anh e ho hi ina sam naw ki se man social media hin na dan chu adi khat bang phate social media is ibolwa twitter ke poi social media bang se phate an separate bol han na chu e hi naw hung ka het da thading pen hin mo hi ga se ding is me le hoi mo media lang a ha han to ni ho to te ding na ka bang chu zong chu amma ma the thang ting le media ho ai lo le pam news to pila ho times of in le dang ho hi min an het ta chu ting le min pam azong to ta ta wa hong ki lang do ji ta lai ta chu ka sei chu ji a hin te la mo nga e ho hi mi gam a cheng e hi ve ki tilen a za da im ding ni manipur me le ho no yam hi ji wa chu dan chu am ho khot no yum ji wa chu te so no se le khumin kha kho thal thai lo ti de bang kha min na min dia lang thil dang hi jong le he na chen lang pha lo dan hi ka sei hin na te se ho sorry hi dan chu ho chu i hi naw chu i sei naw chu a sei the ho emily ho jong i hi naw chu di ta he naw chu gom na he naw chu hi naw a hai wa hi pon na ha sei ji a jong chu i pi de sei dia i lo hlen the chu a hi nai jong le adi i pen chu a sel gut te te o hi na ji chu i pi ji ham wang ke thei po ni jong le ti sei de ham ai ho a ke sei thiam phei po na he chi politician hoi lo le emily hon sei lang hi le wan chan thiam the ding ke wang chu ka sei thiam po in ai wanga chu aching athiam mi tam ta ho hen na khanin thu an pa do a hi tabanga hi pan ala ding khoti di he ti la chuna idea pi thai ding le khanawa chang pan nala zo ding pan wang chu kila ding kila thai ding hen na chu ho hi loyal ho hian lang e senior weekend hian lang ko hi jong le ai lo le pi ham i chi hian article hi ti khati dung ti jong leo han a phachom ding be se wang chu ga hlung nan tin hi jong le ei ma ta ai ga chia ai lo le lung na ta hi chi ga ti jong chu ga i ga ti wa i ga sei wa na a hi nga lawa hi le chun chilang wang chu ka ha sei ngam pon na chu i hon jong e ho ku ki society ku ki zo khela jong e biham voice tam pi nei vin na e solo jong om em le hong achievement amo ta ang ki mo hi ta na chi pen wang hi poi chi jong le ipi chom na wang chom be se de ham a helo la phalo dam di sei the ni wang chu pha ka nei nang man direct a chuna ga mo sei the lo ya na jong la chun pan na thei the chu ka pan le ti na chu hi en na ale ki pa min pha sa ta chu hung thau lim ta en na ale lo nasim or na zir ma sanga na hi chan gai de nga hi tun lawyer khat hi to na hi pa hi na hi chan gai de nga ni ki gela nang ma long gela kai ma long gela wang chu LLM ko chai phat le ti chu kan gel thawin na tin tun ko chai ta en loyal khat hung hin de ngau chu to ai i gel lai le gan thya sa tam pi chan ki thu in na sei thei lo ha sat na tam pi ta ong chom thawin a hin na tu ni chan chun hong ki chai in tu hin pi ham pasam ta he jong le loyal na
nhân ti le chung kong nalwas go jamin kong ki song lalin hiti hin bor thei kham het kham khamin te ahong ki poto in nam sunga ding a helo le macha ki bol do nai lo wang chun na lo ka hin sim chung changa he phachom ka ki sa na pen khat cho ngoi som te ki to he jong la gan sei na khó lâu lại tôi hồi lại là tổ hầm to he zo polo chamber toi bong kanara beng ko ma khun na chang practice ka bol he lo zin lai he ko mi zat na so lo nam LLB 3 years a hin na kum thuma hin chul LLM hi kum ni hin na totally 5 years a hin lại ko university in law degree hin fit ham Dana Manjur University ni master kan chai he LLB wang chu LMS law college in Farah na kan chai lại degree mai này ha mai là government employee khat này tan mà ai lo chỉ cả ông này nhau chi degree hi LLM hi degree hi jing na LLM ga chai wang chu government employee ki jing lo the ki thei lo he ji chu just it's professional line ai tai na to hi chi LLM ki he them lo tampi min BA MA ki ti ta bang hi ta na LLB LLM LLB choi le ga he tinga chu BA ta bang na Bachelor of Law na LLM chu Master of Law ki tin bo hin government employee khat hin denga chu entrance ngai hamai lo le chi chung changa hi piti khat nga hin sin pi thai entrance LLB LLM ho hi ipiti sei de ham abang hi e hola hi umbe lo cheng le o champura hi asim na om lo je hi itam pe blind thau de na LLB hi graduate zawa ki simai le el gumtum ki sai bang ti mi tam tai na lo zin la ki gong on de he ja na point mo ka sang LLB sim no ma hele 12 chayong sim the na 12 chay simai le BA LLB ki tin chi 5 years ni tan na ale BA chaya hi simai le 3 years LLB ki tin na teng le LLM choi le LLB chay teng le 2 years on min 1 year on min na spend chum hin nang in se government employee pen LLB chaya ale ipi organize in a content mama he like under UPSC na any other BCI na Bar Council of India ki tin na ban ne char ki tin na le hi chan gai din mun na hong thon thei hi koi pen credit na pi no mam chule as ip ham credit hi pi de ka ho ma jeng ki pha do sei de na ki pa men chinen do kha chom ki pa to sei ne de tam pita ka ba hin na sa penin dabang kong thun the ne ken song ni te a ko ne na support e mo ko te ni hin sting kanu le ka pa hin sting le ko te ho dang ho mo support zala hi chen kong thun the hi ma sa pen mo do se chunga ke pa to ko se na sting le phai langa in bhara ni kum hi ji hin ke hin get ni ha kan ha sa na tam pita kan to in phai langa kanom phom pi kanau te ho na kapote hin chuten le kanau te ho men pha da tang kating na kanau te ho kanom phom pi si mo chang jong ki pa do ka sei no men chuten le kamen san nom kha jong o men na min dang tam ta jong cho om na in LLB in LM ka sim sung hin e pan pi tam ta yo le na ai lo le ham na sa ne ke pa nom thawe na in ka sei nom phat chu to ka senior no Margaret ni na ma he ma comment chamber ka na join ma sat pe na hi in ma hin LLM hi emission ni khawe ni bol pin na ken midam last date aitan bol data ang ka tin hela ma hin na bol ngai na bol te de tin sumei na to pi khain na sang se gi ham sang gup tam pham hin na ma e na to pin ama he kale sa gon la nom poin na hi chi hi midang tam ta jong cho om na e he jong le ka senior lui nu madam Margaret tu to he ting ma Margaret advocate na san porsunga advocate la jong senior lawyer hi tain ma chong hai na sa ten credit ke pa tho ke sei nom sting le dang ho emission na ke hin sports to kana thoi ji chuna bol pe ho in kana chi even ni chi ka ala kana chi do ka la emission nang ina bol pi kha ai lu chu mark set ai lo le submit thei ding lo thei lo to ni passport submit ding oma e chi ding me teng kiting nen kyo hi regular ta kana kai be lo zo na lel bia hi first semester la hi kana king an si to le even hi chi a ina boy pi ho me men se jong la mo na mo chong na ho chong do se ke pa to kan se so ki pa men na ale chi degree lawyer khat degree paper na hin wa chuna lawyer khat nei tai degree paper na hin wa chuna chi pet ta na longgel na chan na na tu khat nei ja chuna chi na mu lawyer khat nei tai degree paper na hin mu pet ta
excited Daniel khat nan sai thai dem LLB ham ele ma ham spend to khat chen LLB hai ka china so tan na LLB ka chai chun aban LM sim de ka gut ji chun na sita chun kana excite be se point na LLM ma wang him ka kya pa ma zai ne khan sai sang gating na exam hi kan chai ma sa kan dal ha hin na ji chu 28 na hi 28 mai ya hin phaya pat hin kong do in hi le date 3 hin gal ki panen na exam dinga ka chi got kit na hi na exam ko na hin ai le gal ki pat exam som talo na semester hi khat kan da ha hin na ale hi chi semester kan da ha pen hi ei ke ho bet sa zon ei mi ke bo ka hin na loi te ho khat ani jo kolanga ho na in chi lai ta hen longge na sangin ki chai man talo ding hin a omen na a hin la tin long se nen kolanga head department ho teacher ho si chunga jong ki pa do ka sei no men na amon ei lung sit na zalin amo hin hin chai sa online ke ho ichilanga ho zalin online class ai do online exam ho hin conduct pi ben na amo zal hin exam hom ka hin chai the sting le ka paper ho jong this year staff ho na abon ke mo chong ki pa do ka sei no mo jong phat te in a koi pi zin patet ai tha pi even receipt pi even dijan mo zan za exam paper ki tup ta ta in na athongin ahong sting le exam ho jong paten kan sai the bin result ho jong hong so in na result hong som ki ta san lo hen ji chu egal mi email ma khan answer paper check de chu ta san na chu la sam ja na ai la paten long sen result hong awai le karol number chu mai ma ka ta san nai pon na exam result hi a on ai so ta na hi wanga chu mark set ki mu thai lo ja chu ki pa ta thai lo hin na le exam result out na so taro number umai ma chu ka sei do pon ko ma na and marks hi ong thuna nai chana lai nai ke tele July last week la ho chung hong bem cha chu ka marks ka le ka pass na ho chu hom pha chu ka ki pa pan hin na chu kyong kan sung mi teng kan het sa be men marks en thuna za na ka ki pa dan chu chum be he ji chu kita san lo tan nga na ngel ma te khon na sar mak hong thonga lampia hal ha divya mi tidam ti snong gel tam pin ne ke nei nunga ki pass chu mi de ni ma yong la kya din sang ka sa ti sa peta ki pana chu gala he to pi chen ge chen ki mu pon te ti chen ne gel na ni ke nep lo dan to na mu dan sana he ne ki pa min excited dan chu ke ang ka tha no ma man hen sai tan na a ban ni char ke len a chen ne lam ni jong he tan na nang jong lung tup khat na tup mo nga hi chen ge na thon a hi en na tu lai sim lai chapang ho tup le doi chum an nei so ke ding he ne I pi chu le subject chum hen lang le I tup le doi cha chum he jong le ki ham bol dan chu tha khat so ke he en na I chi sim lai chapang ho to hong khang len ding hoi le tu lai ta je hol jing ho na service lai pi han long le tup le doi lung nai lo ho chu a ki gu jing lai ho he na I pi lam pa vai tha no na ne yan tula tu sim lai chapong ho hi ga sei ding ama sa pe na he ho hi tup le do ki che lo pe ni I boi na pe no ilam thun lo na pe no hin na sting le tua sim lai chapong ho dinga ka dei sa gam sung wa de ka dei sa khat no men na lo lang hi ken kana sim ja ka dei sa jong chu hi di point na lo lang hi na satan focus uten inam sungo tua min pi ham dan di lo tai bol no ai lo la noi si tai bol no tam ta ho hi lo lang ai na ha sam ji na ai lo le pi ham in a vai ge ji u ti tang in a vai ge ji u vai tam pita minung ida lo hin ji chun BA medium se nim na a hin la ka dei sa chu BA chai jong le hen lo lai ki tha pat moi poi na LB simai le loyal ai le advocate chu I bol the na lai he ti chu ka sei do no min chapong ho sim lai ho tua le kha sim mutin lo lang hina satan focus o te ti chu ka dei san itabang item khana lo lang lung lut na ai lo lampi hello ai lo le iti ki pat de ham hoi lai sim le badam ti hoi hen no mo mai le chun bi ham khet to jinga na lampi chu he khama ko mu thei he ti chu ka sei do na me ki pa min sim lai chapang ho zo se dinga iwang phat na khat no chu lo langa thanom ho dinga jong chi lawyer khat e nei taw ben ama ko ma hina boina ai lo pi ti bol dam photi dam ti hong cha ma na ke do num ole ne ke do thei wa hi ta en do thei khat nei ta ben ke pa ma ma jing en tunya momoi na nangin na phat ban tam ta ne hin da la ba ne hong ke ho limpi na ho hen hong ma charging in lang na ma ba na jong ma charging in lang nam pi a ding le na nga ding hi jong le nam pi a ding hi jong le bonin khan taw na le ma char na pan la jing ote ki pa min simlai chapang ho dinga lawyer
ai lo lo nga dinga ke bong ho dinga jong chu lawyer khat inei ta vin success lawyer khat inei ta vin ama ko mai ibuina ha sa na ho jong ikido jing theyo hi chi ki bole kho tin te ti ho chu phan te ti ho chu ama hi ne ki do jing theyo he ti jong chu ka hin he sa nom na hewin a hi le na moi mi pi ho hi simlai chapong ho han lang mi pi hon lang jong le pi vai la na nom na na yam thomok na nom na na yam ni pi ho na mo le pa te ho ko jong le nonga ko lang ko jong boina nei na ipi ham boina iti teng le lo lang legal langa boina nei o ma hele chun her kham ma chu ki thopi jong na the jong chu hong an jong hai ton ten steng le lo langa advocate langa hi lo le hot langa ngai chang le free legal aid no min na da sign zong free abolin adin e ho mi gen the ha sa te ho steng le numai ading in free legal aid zong au min steng le advocate LSC kitin na free advocate zong hi api theding hin na poi tabong case aboi tan tan lo thailo case bol no ma ai lo le sunu ding hello hoi lai piti dam hello sumle pai nei lo ho chun darsa kitin na laya court chilanga khon office omen CGM kom langa khon e office omen am ho jong concern the hin tin cha to free advocate jong mo the he na ting le koi tabong angai cha mai jong le KCC ka hi pon na mai pai dang tam ta senior ho jong tam bita omin free legal aid ai lo le pham advocate langa jong ni ome ti chu ka sei do nom hin tin ting le simlai chapong ho dinga chu jong ka sei ta in na lo lang na sata in ana gel khalo ho lo lang mong ana pum ngai do khalo na tunin tha tan gelo ten na bi na ka sima eme na ka sima na alele bi ham chombe na line chombe na chi no mi lewang chung ka hepon and LLB be he chai di go tin na LLB sim sa to achai so ho jong hin mo sia yum sang wen thil khat be nam sunga dinga na thachum phat be bol go te ti to achai so chong challenge ka bol na hin tin to chapong Khangthah ho jong e anagel do khalo ho jong na hi chui ho langa he om lo ji a he itam zo e blind de ka ging cha in chun lo lang hi ki ha pi le han inam sunga dinga jong khan to na hung hi zo de ham na tunin ha ka sei do ho cho sei khiao jong de sei wa jong min tin na signal ho jong ai lo le tam ta ai sanga ai thing tam ta de hin tin oi de sa wa se ana mi het kem dinga spend ki bol no se war o ma le kingai dam tin aji chu ai jong loyal ai jong chu pem loyal ai pem junior le ki na lai na ya chu sei khial sei wa o ma hin le kingai dam tin khe thim mo ti chu ka sei do no he ki pau min nunga D.Moite Haokip min a phachum thei ta bula panal achai chan nung lo tai ine ke holim pi zalovin ama chunga jong ki pathu ka phungin pathenin ato na ba na pathei bo intin chule ke jong phachum na kanein a hin vi ho zo sin jong phachum na a hin nei ding hi ka kinep na a hi en e bon chawin pathenin pathei e bo taw han chan chu tan te Thanks for watching Chollhanu Media. So don't try to forget like, share, comment, and subscribe.